Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una la'izza, guru badan kaula juga guru pada ajunan, sekesempatan mangken sami-sami hadir ajunan Semulja Kiai Haji Bustami, ajunan Kiai Haji Munakib, ajunan Kiai Mashudi, ajunan Kiai Haji Muhammad Hafiz, ajunan Kiai Muhadi, Kiai Zaini Jumhur, Kiai Ahmad Fauzi Qadirun, juga tak galib ajunan Kiai Haji Zainal Gusdur, Kiai Abdul Aziz, ben seteja para kiai nyuun saporah manabi bada asma setak kasebut karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek seteja seampuna lengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, ajunan Bapak Zabur selaku Kepala Desa Tancung beserta aparatur Tisaipon. Terjugan tak kaleb ajunan Bapak Kartiman selaku sahibud dakwah wa sahibul manzil, bersetuju para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dak setuju ajunan badan kaula amul ja'ki ben badan kaula yakin ajunan setuju imul ja'ki Allah. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat, lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangken ala kotoat. Muka mantar kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya, tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun papolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam nyereng atoraki dak Semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat ben salam kak dinto manter tetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin. Kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanes saapai neraka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para rabu karena lakar tocunah manusia kak dinto keng tro salamet dunya tro salamet akhirat para rabu. Maka ada pun ulama untuk tingkatan kaula ajunan, untuk tingkatan umum
Otabe nang bahasa kitab tingkatan otabe tingkatan awam, kaula ben ajunan ibadah keng terus warga ajawi maksiat keng takok ka neraka ni kampun tepak cek pun ulama. Jadi untuk orang Tanjung me abajang ka keng terus warga, me ta'ala ko coba keng takok neraka ni cek pun ulama ampun eko cak ikhlas para rabu untuk tingkatan kaula ajunan. Tapi mun untuk tingkatan khawas siatasan pole tak penting nikah kak. Jadi seabajang beni keng terus warga, se ajawi maksiat beni keng takok neraka. Contoh nang kitab nikah si masyhur ceritanya Siti Rabi'atul Adawiyah. Siti Rabi'atul Adawiyah ni kaya dalam tua nerang terangan para rabu bahwa ibadana tikal kiba mulai ni kan. Ngelak serang larangan saya buka agak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun Siti Rabi'atul Adawiyah untuk tingkatan sufi nikah ibadah ya beni terus warga ya saya tak maksiat beni keng takok neraka. Makanya Siti Rabi'atul Adawiyah ni kadebu sedikit ketuana. Ya Allah, cak saking aku bahasa Tanjung. Ya Allah, dan kula mun seibadah keng terus warga pacewaki dan kula dari swarga. Munten kula nyimpang dari maksiat keng takok neraka capuraki kula ke dalam neraka. Boh mun kula tak bengal doa senika benjak mun umpian bengal ya to dilang uti kula keng takok pertonongku para rabu baru betul ada wian nika kula sabajeng beni keng terus warga pangeran mun kula sabajeng keng terus warga kula pejauh dari swarga ajudan dan kula se ambu maksiat beni keng takok neraka. Munten kula saya tak amak sejat keng marga takut neraka pamasuk aki ke dalam neraka nih dan kula saya ibadah ben saya ajawi maksiat cuma situng dan kula terori dona ajunan maka parido aki ajunan dek dan kula nikah bentana ikir pikir ibi kula orang ini kemunlah oleh ridona Allah napa boleh selamat masuk swarga makin masuk neraka nyaman para rabu. Contoh tore ajunan teman mireng kabar iki cek neraka nih kebeda olar ben kalah setocuna untuk nyengak nyiksa ke orang yang masuk neraka teman mireng kabar kan neraka beda kalar ben olah kalar jolo olar ben kalah baik bolong teti kalar olar ben kalah ilmu neraka nih kesetocuna untuk nyengak otak banyak sedek ke orang yang masuk neraka kan beda ki sambian tak mikir mun pas olar ben kala ni ke beda neraka pada rabu olar ben kala ni kata kira nyengak ke hulu ben sambian apa ya mikir nyengak aja pada panas karena fulun tinggi ya magi olar bukan olar ben kala ni masuk neraka kia kan jadi mun bah olar ben kala ni sebab ilmu neraka untuk nyiksa hulu ben ajunan tak kira nyengak olar ben kala ni nyengak ada erma karena fulun ting pada panas ku kira mikir nyengak mikir panas di tibi para rabu olar ben kala neraka ni kapakun nyengak kau ring saya masuk neraka bo tak panas punten lo panas minta panas soalnya olar ben kala saya masuk neraka ni kala ben ridona Allah sementara orang saya masuk neraka ni kala ben penduna Allah jadi makin masuk neraka keng mun abureng ridona Allah para rabu tak kira panas buktena olar ben kala saya masuk neraka ni kata panas minta panas polan saya masuk neraka aburengan kala ben ridona Guste makanya Rabi'atul Adawiyah ten beni swarga bemun gula ngak swarga bemakai ajunan kan terus swarga kan ki nika ampun ikhlas pun nika ampun cukup untuk tingkatan kaula ajunan mi abajang terus swarga kak minta maksiat takut neraka nika ampun ikhlas untuk tingkatan kaula ajunan nika coba nika tepak pun amin beda saya paling mabeen saya mabeen boleh beda nika ikhlas cukan keng paling mabe mi apa jang duha terus kia mi macam solawat saibu terus banyak APC nah nika ikhlas tapi tingkatan paling mabe tak napa nih kata napa jadi ibadah keng trouble sentuhnya ini kata napa oleh buktena tanggal 10 Muharram ya ada nih tanggal 10 Muharram ini kan kanjeng Nabi saya ada buaki man wassa'ah lahu yauma asyura
wasa'allahu lahu tilkas sanah. Sapa orang seh menjemper ke keluarga na tanggal 10 Muharram ahad pole ni abri pese karaji na ipabenya mun biasa na abri 50 kuleku pa abri 1 juta. Jadi ya amin dia bu. Macam dah dia kado. Allah biasa laki lah kaya kita ibri eko. Amin gelu. Siapa tahu dekibik lagi na ilong bolong aki. Malabi selaki embian beni karo ibri invest pa ibri kejutan. Kek kulak kuro selaki pa ngudi sepeda demah kak. Mujule. Demah tuku emas. Nah, diberi kejutan deh bu. Dapat ke tuku emas. Ada tuku emas le. Iya kak. Mayu mole. Bahkan diberi kejutan. Kan benih ibri emas, neka ibri kejutan. Kan terkejut empian mulai deh. Hah? Langut tiaki kak, mun tak ikar-kar 3 bulan ya. Woi kancengi labang ya kok. Nah, tak kira susah, bukti bisa masuk libat jendela, tak kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibadah tanggal 10 Muharram, mi ibadah, mi sedekah, mi abri karaji, atau abri ke keluarga. Tujuan ni ketunya pada Rabu. Artinya wasa'allahu lahu tilkas sanah. Setahun bukan pekempang rizki. Berarti kad untuk ibadah benih cuma ngarep akhirat, tapi juga ngarep belisan dunya. Jadi untuk tingkatan yang paling maba, nika juga ikhlas. Mi macam solawat. Terus oke ini ke ikhlas tapi paling mabe pada Rabu. Tingkatan si paling sedeng mi ibadah keng terus warga takut neraka. Tingkatan si paling tinggi mi ibadah terus warga tak penting swarga takut neraka lo takut ke neraka. Napa saya ketero keng tero ridona Allah. Ini ketingkatan paling tinggi untuk gula benajunan ibadah keng terus warga ibadah keng terus saya itunya ni keampun ikhlas pada Rabu. Jadi coba ni keampun tepak. Semoga kau lebih ajunan pada selamat Allahumma beda selopot apa selopot mi abajeng bodoh matuai luar juta abajeng ni ke berarti saya abajeng keng troya lemah matuan ni kelopot para Rabu ni ke selopot mungkin abajeng ki beda hubungan ben Allah ni ketepak meskipun sampean saya arep beli sentunya keng trosokia ni kaki tepak keng tingkatnya paling mabe keng mun sampean tujuan selain Allah ni kelopot insyaallah tancung ni kapi ngarep Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lemban si kauncengan kan ngarep kenceran di Allah kan ki ki kan tak uning kelak cek beda sarung kan masalah nah iya masalah keng dena apa beda sarung ngebereng berarti nikah asli tak uning oh iya tak uning keng mun molotan ro kak beda si keng uning kak molotan kantor kadang boleh pilihan nih kamu nih Bengkalan muni Tanjung tak ngocak polan saraan kak iki mun saya molotan tepak kasih melarat cek anak ang si ero kauncengan kaki cong kauncengan kaki pak kenyang kok mun saya molotan melarat coba saya molotan tepak kasih soki cek kauncengan kol 2 kol situng lah aselah cek kol 12 bi ini lah cek kon kak tua harap pelek ide sebiasa nama taan mataan selaki datangi bebakul selaki datangi bebak si arpuan ang benbi ni na si arpu ka berkata denak njang kok menikin ngalakin trotawa esena tung 2 3 kelekung ke pasar haram ke jual cukup akan diberkat le kon kak tuan raja tahun lambe eko ara apa bu haram ada nyak letek ka setia cak gelak grup nak akhir yu Abo maki ocan apa ajungan eko binin siapa mereka sing ocan mereka Allah maki ocan apa ajungan mun tepak kasih soki ya Allah mun tepak kasih melarat mikirang terang pah tangida aduh orang nganggo tantan cek leson apa pah tangida teman aduh tadi mun kasih soki maki Allah maki ocan apa aju ibu ke imun mataan Allah njak mi cek apa lah kakek bu itu kita terlancang umur kakek bu selain mati kapi karempian bi tibian je wala tak mantoman sekali itu pak kering apa dina deh maki ocan apa junga deh
Alhamdulillah berarti itu Pak Kering Tanjung berarti. Oh iya 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 iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus orang yang selamat ni kepada Rabu saya ingat napa? Ingat napa yang selamat? Saya bakal masuk surga ni kayak ingat napa? Saya bakal masuk neraka ni kayak ingat napa? Tak bisa pasti aki mungkin enggak. Tak bisa. Mungkin ni kasih beda cuma tanda tok, tanda. Mun masuk surga tanda na ibadah, mun masuk neraka tanda na maksiat. Ni cuma tanda. Tanda ni kalau tepat melolo pada Rabu, tanda ni kepada saya lopot. Makanya si ibadah cek sombong gelu. Tanda ni kampo lopot. Jelas. Ondum ni katandana ojen. Keng belum tentu kapan ondum ojen para Rabu. Terkadang kari ondum kari akela benada apa-apa. Terkadang hurdu hurak terak rombro terus. Reng Tanjung pah ngucap beda carok. Jadi tanda ni kalau masih tepat para Rabu. Seibadah cek sombong gelu seibadah. Karena ibadah na ajunan cuma tanda selamat. Tak mesti aki kesalamat. Tanda ni belum tentu tepat. Si ahli maksiat ajunan cek putus asa gelu. Apa sebab? Karena orang selamat tak selamat dia kata pangki mangkin debuna Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim. Napa cang mate na orang do pangki mangkin. Jadi gula benajunan mangkin lo itu moga napa si kiai napa sering tani lo pangki. Makanya lo bisa gula benajunan si ibadah pah sombong tak bisa lo itu mo. Polan si ustad kelenun Khalil Yasin cang orang ustad engki Tanjung si ustad kelum kopur ambu si teti ustad tak je depan gula mati bah malaikat tak langkong tak gula bah jawab ya jawab yang gula ustad pemulai kada ni kak pemulai aki ni kak apa kan engki ustad mangkin ni kalum kok tahu sa ka akhirat ka kuburan fa ambus dadi ustad mi abah sa kuburan ka mature dadi kiai mature ustad kula ni kamu nak ceramah apa Rabu mau nak ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Kohol Al-Mena kan dia terus abang kan ambo sini kampo alam po tegape tampe ustad cang goreng boleh saya ngojak kiai iya di naga entar ke Mekah atau wab haram soko ya tebi ring celenggu cek kan Mekah boleh elang ustad tina pernah boleh gelem kopur kan to obo foto ne pasang cek raja aja debak ke Mekah masuk ke Arafah tendang ke jedari bare mangkan haji penalti kula ni kan saya di anak kau ni kak. Nih, mana ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Teti kuda benajunan ni kepada Rabu. Tai pangki mangkin na bacang saya tenah ketika kuda benajunan abali ke Allah. Islam menapa ikibo mate napa Islam mate ikibo mate mangkana Allah subhanahu wa ta'ala mainga kaula ajunan terkait masalah mate kak dinto Al-Quran tak cukup sekalian tapi ini beli para Rabu sepertama Allah mendapat di dalam surah Al-Baqarah ibakuat dabun Allah wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun fala tamutunna sing ajak sampai mate sampean sing ajak sampai sete sampean illa wa antum muslimun kecuali mate dalam keberadaan iman Islam ma ikiba ma pada Rabu nang Ali Imran ibali boleh ya Allah ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum korla apal makilimun netok bani dukale pada Rabu mun beda ayat sampai iulang dukale cepun ulama ahli Quran li ihtimamihi karena ayat seelibel ini kasaking dari penting pada Rabu mangkana tak cukup sekalian bi Allah sampai beli boleh ma ili beli penting mangkana tan tidak penting eliba mun penting ili beli mun tak ili beli ila lo penting je sampai dibeli fala tamutunna seadaan fala tamutunna illa wa antum muslimun sehingga cek mati ongku sampean kecuali mati Islam sebudian beli ipole wala tamutunna illa wa antum muslimun sehingga cek mati kecuali asangu iman apa pada Rabu misalnya dintok kula benajunan maki ibadah banyak kak kula benajunan maki la sajjad sampai celeng dari saat sujud keng mun mate iman Islam tak ikiba mate percuma kula benajunan tak kira selamat jelas kula benajunan maki ahli maksiat maki ahli tusah maki banyak kelakuan cuba keng mun iman Islam ikiba mate pada Rabu pakun masuk surga amin reng tancung pabanyak itu sana keng mun mate Islam iman na ikiba mate husnul khotimah maki banyak tu sana pakun masuk surga amin bagaimana kalau banyak kesalahannya tetap masuk surga bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga bagaimana kalau banyak melakukan kekeliruan tetap masuk surga tapi dipurpur dulu dikursab dulu dikumbah dibega Rut mulai lung mulai lung tetimun iman Islam ikiba mate pakun masuk surga ya mun andi tu seki masuk neraka gelu keng pakun yang kak pada Rabu keng maki ahli ibadah keng mun mate na mate tak ngiba iman Islam maka ibadah senyak banyak habaan mansura kenceran kak dinto tak ada faedah sama sekali makanya kitab Durratun Nasihin cerita akibi ulama bahwa lembak bersitung orang alim luar biasa santrena sebitak para Rabu asmana kibersisok kak dintok luar biasa ibadah nah santren sebitak keng mate na iman Islam mate ikiba mate kebersiso cepon ulama mate dalam kabadaan suul khotimah kebersiso make titik amit nyeting ke swarga tak ongke sama sekali dari neraka pada Rabu mantir selamat tekapi amin makanya cepon Imam Ghazali sehingga munat mau benureng kula benajunan Pak Aroma saja orang lebih bagus dari abah ini cepon Imam Ghazali atau mau bunuh orang tua bagusan nembaji ya kira-kira benabak sikit muda mak bisa lek bayi cek embaji lah umur sebitak berarti kan saya apa jeng lau lek sebitak tahun cang ngembah porala bukan nembayu lo kira nak bakun bak kedigat gimana kan teti cang sing udah bagusan embah bulan ibadah na abitan bejeng ngebenyaan cang setua lo kira yo bagusan saya ngoda jiana masa bahiana mak bisa bahi kan tu sana didikan jong engkau tahun sabitek lanyin dumereng mandi lambang ilung mulai lung teti cang saya ngoda bagusan setua ibadah na pulan benyaan cang setua bagusan saya ngoda pulan tu sana didikan palang ngoda dia kecebun Imam Ghazali saya enggak orang pakun lebih bagus dari amba ajunan ningali ulama ningali kiai untung kamu teti kiai yun arap apa kak kiai jo ibadah tahu ilmu nak syarat rukun ngerti teti ibadah na jo tepak abek sering tanya jika ngelorok aki acung let cek tepak cek lopot lo tahu makanya untung teti kiai je bagus ongku secang ring tani secang kiai punten untungan ring tani ben abek si kiai masa kiai hengki bagusan ring tani kule si kiai ini kala tahu cek haram ki kala aku ring tani kesama kala kotus selalu itu les bi malaikat cek tak tahu cek haram
mun tak tahu, mun tak umat tahu. Tak paham itu no. Jadi secang reng tani bagusan kiai, secang kiai bagusan orang ta. Bahkan Imam Ghazali ini kabri contoh. Tapangki ben orang kafir kau leben ajunan tak oleh pangucak celaka deh. Celaka tak celaka ni kebeni urus nagu leben ajunan kasokan Gusti Allah pada Rabu. Tak pangki takut se kafir oleh hidayah masuk Islam mati husnul khotimah. Takut se Islam ni kapah au berkafir mati dalam kebadan iman ngalto. Mangkana orang pakun kau tu lebih bagus sebagai bentuk tengah-tengah kaula ajunan ni kedua boleh Imam Ghazali polan Imam Ahmad Fisni nang syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim. Manusia ini ketergantung din budinah, manusia ini ketergantung matena. Makanya makanya kata ibangki ka ala haddin sawa pada nih ka seibada cak sombong geluh matena lo itu muhu leku cak mati dak remah semaksiat empon cak putus asa selamanya kita dapat kenor-kor sampean pebenyak ala kutus abadi ka Allah pakun isapora setuju sana sareng Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang asapora at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang tobat dari dosa persis pada ben saya tak ngalakoni dosa sama sekali. Amin. Amin. Makanya gula mada Pak Situng dawuh ulama. 5 perkara ini kemudian kalaku pada Rabu ni kayak mati nak kafir. Beda 5 kelakuan ini kemudian kalaku pada Rabu. Pah eros terosaki tak tobat ke Allah selema ikalaku. Maka gula benajunan mate. Mate na dalam keberadaan tak sangu iman ben Islam. Mantar kau le benajunan selamat tagapi. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi salati amra. Ini kedua ulama. Beda 5 perkara ring tancung. 5 perkara ni kemudian kalaku bi kaula ajunan patah tobat eros terosaki selema nikah kula benajunan mate na eka mate suul khotimah eko bete deh mate suul khotimah mun sampai lemak nikah pakun eka laku tak tobat ke Allah selema bitan kula pada pa ajunan manter apalah ben manter bisa ngamalaki. Amin. Sehingga saya ngamalaki selema nikah ejauin bi ajunan. InsyaAllah kula benajunan ejaga bi Allah dari mati dalam keadaan suul khotimah manter sagak dinto badana. Sepertama, panapa saat tiaki kula benajunan mati ka mati kafir? Sepertama cuma ulama, yukhshala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima. Senomor situng, panapa sa ikawaris mati kafir? Man takallama halal adhan. Orang sebiasa adakan dah ketika di masjid tempona adzan. Karena aku tak tempat ke saya hadir. Masjid tempona adzan para Rabu. Adzan tak iki ngaki pah rebut. Pakun seakan dejukok, pakun seakan debeko, pakun seakan debuja, pakun. Tak langkung mun tempona adzan kan dena apa saus ni keambuaki. Cek sampai suara adzan ni keibendungi kalaban suara lain para Rabu. Apa sebab adzan ni ka Allah semanggil ka adzan ni kepanggil na Allah keng semanggilaki manusia. Makanya ring tukang adzan ni kemuljo ring tukang adzan ni terus cetelok pada mending sabiasa ni ka. Sepertama ring tukang adzan ni ka polan ring tukang adzan ni kemanggilaki orang salat ben asli na panggilan ni ka Allah semanggil keng ibekil bi tukang adzan. Ring tukang adzan ni ka situng masuk ke kelompok khamsatun lam yudawwad fi qabriha berdelema orang seilum kubur tak kira ancur betena. Salah situ ngeselema nikah al muadzin al muhtasib orang tukang adzan selo gaji berlema bekto ke masjid adzan se adzan tak ibajar tak gaji makanya kemudian tak usah bahas akhirat kan ilmu kubur bae betena tak kira ancur para Rabu olah tanda ngakan cacing tanda ngakan dek ke orang tukang adzan nikah. 2 al muadzin al muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah. Orang tukang adzan ni kemudian i akhirat leer paling lancang. Cak arti eros loros benih pan adzan pasti tiba nyak ngak deh.
Saya kocak le era lanceng nih kak. Cepon ulama ahli hadis. Ring tukang aden nih kemudian ketika imah syar orang takellem kapi dek kepelona. Ring tukang aden nih ketak takellem pada rabu. Karena ketika pelo nih kejen ngetas cetak kapakun bedek ya tas pelo. Makanya kocak le era paling lanceng. Benih pahu berjerapah benih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas. Maka namun tempo na beradan sibuk na Pak Saus. Kapotran si Kikin ini kebiasaan aki bagi makin. Potran tempo na main HP sini kali. Pak adan. Bi sampean sabak kelu nak ya. Adan tak oleh. Deki mari adan bagi boleh. Sini kebiasaan aki kapotran si Kikin ini kali. Malih biasa. Ben ajunan kule ben ajunan mun tempo na adan tori cak akan de. Kedi ngaki. Pas adan ni kejawab. Cara nak jawab torok bunte adan ni. Kecuali hayya 'alas shalah ben hayya 'alal falah ni kecek torok bunte. Tapi kalau ben la haula wala quwata illa billah. Selain torok bunte kapi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sini kajaran aja jawab. Insyaallah mun tancung tak kin paengak deh kak. Allahu akbar, Allahu akbar. Alo la asar kana kok kilo atan. Pon, jadi mun tempo na aden cek ada bu pada rabu. Main HP tempo na aden sabek gelu HP. Nah pelakeng cek penting aja sampai pas suara. Ningali TV anjunan. Keng mun tempo na aden patek ikelu TV nih kah. Palaking tepak ke berita cek lebur saya eman saya patena cek pemunyi silent HP ini. Pemirsa, telah terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit di Iran karena dibom oleh Israel. 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri. Sengonceng nikah saya dah. Ntar tibi nih kan. Panitia apa mulai panitia? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula ki engak lembek buk. Lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene. Makin kan pekun kene kon. Arab buk. Itu ini cak begini kini odi kok. Bah, nyaku jarang kong saja ramah dia. Itu iya. Kuda syukur ke Allah begini kini cak ki odi. Makin aja mun. Bah. Apa? Kelampin iya nyana. Ya salin ni kula. Itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben fi kalampin ribudian. Ini kenyamanan baju kebesaran kak. Kalampir aja gelu nih. Ada penyuhui bagi kak cuma kira aja gelu nih. Sorry ya. Ini kayak bulan beda kancing aja unung lebet deh kak di tanang lah. Benih mon kalampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ni. Karena pada iya le tak deng padeng. Du kancing ngaltok deh. Jaluk gelak. Itu memidak lo benger kak. Ya king lo benger aja gelu. Pandai pemasok keluar boleh. Bah kanceng. Wah, kok. Ya, iya mula. Mi, hah?
Nek kerja dengan esang bah berditing tabu dia. Biasa dengan esang jadi nak dia. Ada nih. Nah. Kurang fresh body nih. Oke. Alhamdulillah. Napa? Yakin boleh? Oh, menteraja boleh pan ke bayaki. Kan ke yaki boleh pan ke raja boleh roh. Pan di telok pas. Lo banget itu mau canda remah bu. Mata itu mau cak tinggal raga dia bu. Yang karo semua raja ngeltok boleh kan keluar. Tak itu nya temu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin ini gue lagi ngeliat orang tuh ngaki pengajian bu. Ini di dedong. Orang nguncang TV. Nah, pengajian ke ngepong ke Pak Kartiman leka. Bon, beda berempa saya kawuris mate suul khotimah. Beda berempa. Senomor situng. Akan ada ketika adan, mangkana mun adan pada Rabu. Cek sampai sibuk. Mun tempona adzan pere ngaki dimin karena adzan ini kepanggilan Allah. Orang seadakan ketika adzan kan demang nih kayak nggak sing sepele tapi bahaya nih cek raja nah ikamati suul khotimah kaulaban ajunan manter bi Allah ejaga sehadir manter selamat tah. Maka ada balik aki ke putra-putra namun tempona adzan balik ambuna cek akan de adzan cong kini ngaki kelu main HP kalak ke rumah adzan tak boleh nak je kelu sabar kalak HP nah para Rabu mun dah pergi kene biasa ketika dinto insyaallah kaulaban ajunan sampuna tua nikah eke ngai ku dalam beki kene bimbu ni kayak lagi sandal mun sampai akan daden awas tapok colong jambu ambu kapi kidi ngaki sampai mangken pekuni kayak ngai panaden panakan de engak kelembo bimbu se tapok keben sandal ro pekuni kayak ngai mangkana mulai mangken biasa aki kapotranah beli aki kapotranah mun tempon aden tore patang paenga cek sampai adekan de ketika aden karena orang seadekan de ketika aden pasta atobat maka ika waris mati dalam keadaan su'ul khotimah manter pada selamat Allahumma mertung nih. Nomor 2 au asa muslimah dengki kata tangke pada Islam mah pada Rabu dengki kata tangke lebur masake atina tatangke orang sedengki kata tangke orang sampo ke masake atina tatangke orang sampo lanyala kata tangke senget nenget kata tangke pada Rabu kak dinto mun sampai tak atobot bah eros terosaki maka kak dinto bakal ada tiaki orang nikah mati dalam keadaan iman Islam mengaltok ketika sakaratul maut manter kaula benajunan selamat amin. Makanya saya enggak mun urusan ben umat Nabi Muhammad tengate urusan ben umat Nabi Muhammad kepada Rabu urusan berak lo kempang ben umat Nabi Muhammad ya gula benajunan pada Rabu palagi yang bi orang kalau kue coba oleh malis coba sepadan ni ka oleh tapi gula benajunan cek sampai andi kelakuan dengki tor kadang orang menyala sekalian iblis telo kalih tor kadang orang tak lanyala bah iba salah tor kadang tanah beng kita bah yoba bade sampo ngalian beng kita tanah banyak jadi sadar maling tanah. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling tanah saya muljaki Allah cepon maling tanah torikan mangkin si aroma satu man ngalak bengket arbu tanan teretan mun lebeni hak para Rabu tori pongki beri kesempatan pebeli karena tanah si arbu ni gula benajunan mati gula benajunan tak melo bi nak foto belum tentu iki ibadah gula benajunan melo seksana budian menter pada selamat terpada selamat mun ben umat Nabi Muhammad ni kada pada boleh king pah urusan ngeco andi otang pak tak majer para Rabu sampai mati pabaku si orang king mun andi otang tak majer ni kata kira selamat para Rabu jelas ada padahal semua tak jelas je andi otang mangkana keng mun lakarta andi seefojerakin aja pun ulama kula benajunan tak majar mi tak majar lakarta andi tak itahan
nih kepah mate nih kebi Allah budian ibu jeraki mun lakar si tak majer keng tak andi niat majer keng tak lemandi tapi kan terkadang benih senikah ilong bolong pandai pak sejuta pahit tali karin man si coran-cora tini deki tangga ilong bolong aki na boleh ilong bolong aki boleh dah pak sejuta ku tak iman boleh pandai bungkol pa bolong ben saya adaan tangga si budian tali boleh kok hadirin tengah teh menteri gula benajunan pada selamat amin salah biasa ben tentang kesalahan ni kesepenting gula benajunan cek nget pala mari salah minta sepora sini gula pala mari salah minta sepora saten pun tanah telasen le ke minta sepora cek toro kadang engkok lek cenci tok patok biru mak ngaku tok patok biru gula benajunan gula ben sampean kata tangke ni kata usaha bahas masalah selamat tak selamat nyaman dengan ngalong polong ni kemun pah abah tak abah kusen ben tetangke bener cek orang ngalong polong ni ke pasti butuh kata tangke bener mangken acara ni sukses tak yang bulan tetangke entar kapi kak khulilias sin makida akan tumun tetangke tada entar haram tak api datu mun ketibi gula baca gula beres dungka-dungka ni ucau udah pak makita ada orang pah ngalamik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat ring coba ada pahatok kotok apsa apa tetangga pada rabu napa boleh kelakuan berre kelakuan demang dia perlu tetangga kelakuan paling demang napa boleh si berre apa sih demang misem dia tak luang pulsa misem tak luang pajak misem tak kin kedua keng misem ni makai kelakuan paling demang perlu tetangga pada rabu ring tancung pah ngucap yang jago mun karo misem tak perlu tetangga iya lah ngutin tar kebara ada orang ngembian celik daya terus jalan boleh pakun ada orang daya cak bitabit 2 hari bayi tetika misem ni gala perlu orang ada orang saya tak perlu orang dah pernah boleh kelakuan selebih raja misem kerja bendem jelas masalah keng ngoreng pakun tak saya sepenting kula benajunan saya tak pernah apa injok le keng muntang madu jikeng cek cerek yang tina cek orang cerek geding tibi juga aslinya beni tetangga cerek keng ngumpian banyak gelu ngarep tangki mbian ni ketero gelu geding ngoreng mantai berni pai kebelo cerek coba mbian cek tero ya tak apa-apa masalah tetangga cerek ya macam tetangga Montro awo be gampang tetang ke cerek jibi mbian lampe ku tak lampe kambian pecerek orang keng mun sampean lampe haram ke cerek awo be orang coba ada jo cerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre rawon pakun cerek telo malam atre bakso pakun cerek pak malam atre tahu isi dalam ese mercon peto mak le letuk colong secerek je ya mau diberi itu apa kun cerdik pola ap tetangga nak kaki je bu mak le iran ngale ketencung le boleh cek ngecet lagi boleh langsung pas cendar ya bu on berdua nomor telok 5 menit lagi pak mari Kenapa? India. Bedreng India kocaan pote deh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor telok pada Rabu. Panapa kelakuan seeka mati kaper? Senomor telok awakko aslan. Langka kurang ngajar dek ka orang tua dua pada Rabu. Saya kurang ngajar ke yang tua dua nih kurang ngajar ke bapak lebih-lebih kurang ngajar kambu masake atina bapak lebih masake atina mbu bengal ke bapak lebih bengal kambu mata ngerjat ke bapak lebih-lebih mata ngerjat kambu eros terosaki pahluk minta sapora sampai mati pada Rabu ika uris mati kafir jelas mi akan dering tancung sahabat kanjeng Nabi nih kalau sahabat kanjeng Nabi ini kurang didik mati kafir gara-gara kurang ngajar kering tua bini sahabat nih
Napa boleh kula ben sampean beni ustad leka. Lamban ni kepada situng sahabatnya mana Alqamah. Alqamah ni kasakaratul maut. Etalken di sahabat selain la ilaha illallah. Aketek Alqamah. Etalken boleh la ilaha illallah. Aketek Alqamah ni. Polan sahabat nalken Alqamah ni kapakun aketek tak ndak pada Rabu. Bersitung sahabat alapor dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Kanjeng Nabi Alqamah saya ya Rasul sakaratul maut etalken kalaban la ilaha illallah ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pahatanya kaifa salatu dak remah jeung Alqamah je wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah bumun jeung Alqamah luar biasa. Kanjeng Nabi ben pelak cek saking ngakui bahasa tancung bu Alqamah ni jeung luar biasa. Kanjeng Nabi Alqamah ni mun Jumat Kemis lamangka ben contoh lah contoh cek saking kui bahasa dina apa nak gelak dia nak dia cek contoh dia. Kaifa saumu? Dak ada apa aja enggak? Saumuhu kadza wa kadza ya Rasulullah. Pasan Alqamah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa asan ni kah? Tanya kijak saking ngangkui bahasa Tanjung bedereng tuana ya. Hongki bede ya Rasul. Kau ni ereng tuana. Ku tak pah embuk dateng lah sepuh. Kanjeng Nabi langsung anu Alqamah sapora aki kita ku andi salah kesambian. Alqamah ribu aja nggak bagus pasana bagus. Keng maca la ilaha illallah ni kata anda. Takut keng salah kesampian sapora aki. Alqamah ni kata gelem metalken la ilaha illallah. Baku waju bembung. Dan kula napa boleh itunya ya Rasul. Maka ke akhirat tak nyapora ke Alqamah ni. Dan kula cek saking ngate ke Alqamah ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul. Cek saking Alqamah ni kesubangan mulai lambat dan kula halal. Dan kula secek cermet secek bereng. Alqamah selangka ke dan kula kan Alqamah andi bini ya Rasul. Alqamah nikah mun kabini na misem keng mun kakula merengot mun kabini na kalem keng mun kakula agedak mun binin emlaki kalampi mun tan kula epalain tan kula cek saking ate pulan tan kula eporban orang bini saanyar ekon lebi Alqamah nikah tan kula tak nyapora makibila ke Alqamah cek mun kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel Alqamah iyo bar mak le tak bit nyak banyak seksen rek obar kok boleh gedung ceremet ka abu cek ring bini berongku tangki bu berak ring bini ni kata lo pada benik ke makin tua kan ni berak tak usah bahas saya ngandung tak usah bahas serembi pati audi tak ada apa ngajen tek kumun sandiana gini ku tak leng-leng jauh ambu sekali tek ku yo jadi malah gini budi lagi ada yo makopa ngocak cocok cara mereka. Kau tu nantang laki ro kau jangan lengi ding kopeng aja ko. Apa tangki? Mangkana anak nikah. Apa benembu ke mulja? Mun ka anak mulja nembu benepan. Ngapun dar nau cara norok ke kayu. Fu tepak garing apa dina dia. Embuk ni kalau karku tutuan kalaki yang mun ka anak kamu mulja. Mulja nembu ka benepan ni kah. Su'ubatil hamli ngandung sagang bulan ni katibi di mabudare ngandungi kedua betangki ngandung sagang bulan berra rembi antara udi ben mate katibi pah mare lo mare kapan mare rembi nyusuwe 2 tahun para rabu nyusuwe 2 tahun mare nyusuwe ngandung gole ada yang kene aja apa tedungan anggapan ngecek kakak kede ngeding boleh siapa gelak kaki buk ada ngeding anang lagi cekik puru betang cuma nanti naga ini makin ngantuk gede mata kira ngid tedung umpian tengah malam pian tedung pak nyaman cek begitu metem mai tapetak gini ambu cang lopot tepak kaya lo ngasih tapetak adi ya adi tangkan cari yang kuno longi kapan ngiding cek ngale kalincak berok depak kalincak berok pah sarung ngasih buka melkot pah eta cek ke atas cetak se atas itu puela tola to na cecere bebode
Cak nyempit. Ada pacangko jorok norok. Dai tembetem nung tedungan. Anang ambu senangis sabe. Tedu nggak boleh, ku tak lagi nabah dateng boleh. Bah tanya, ngeden nih. Ngeden nih. Ada apa kak? Kacung ngedeng. Hah? Bapak ngelekan nih raja nih kok. Apa kaki buk? Mulai kalah buk. Kiba mulai deh. Ya lo apa? Percaya kan kiba mulai, pada mulai benembian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketimbung alkoma ni kecek pegel alkoma ni cek baca ngobar laubar lelo poton kanjeng Nabi obar. Kanjeng Nabi apa makon Sayyidina Abu Bakar nyari kaju. Sayyidina Abu Bakar ben para sahabat nyari kaju kering, tompok kaju kering. Yo di para rabu. Aku lep para rabu. Apoi pak tetina, apoi pak rabu ke. Bi kanjeng Nabi apa bakon alkoma sesekarat je onta lagi ke tengah apoi je. Pan alkoma ikala yon talaki no pah cerek embung alkoma anak ten kula ya Rasul. Cak opera ki di odi, cak opera ki di odi nyapora ten kula. Nyapora. Da iya menembuk je kak. Make pegel de marwa idina ro ja karo Arya tok de. Dia menembuk tangki bu. Nih kemakel akan dedok de karo gendi ya kak. Munate ro pagung reng lake. Tar celater andok tak andok kalam tak kalam kayak nggak sambil ngocak juga sambil ereng kesi mau nembuk tak ya bu hebat tambu deh ya kak maka nak embuk ni kemakai lebih banyak kikir jo tikel maklumi cek laban cek lajen ni lah torot karena embuk ni kah benih keng ahli ngocak keng leso thank you bu kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar ke ngaro aju toju korek elang si bini kiri doro nyari korek ya pah ngucak banyak selaki ngucak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali tak ya bu jadi selaki keruatannya di mana korek lelek kita masih di nak dia pusing nyampi tu ki anyab enggak ada yang kiro ada ruang jak munreng laki ngaraking tak efek kerbi bikin nama tanpa pedeng bini report paking tak isyarat TV arah apa isyarat TV king tak melatih kurang pering bini king tak report di marah kurang dia membawa kombo di masa kiatan pakin kok kapi cek lah korek nak kineng kok engkau jika bini kro mikir Roma mikir seabulan cek maka ada pasar tak pedih lambat 100.000 tak oleh apa tak mun lambat 100.000 setiap haram tak oleh apa jalanan kapi kak lambat kata cak kok pak kakek saya kocak deh yuk saya laki dengan nengke ngaruh apa korek kiro jadi kerja ada mikir sibuk ya bah banyak je kan tidak tak ibu makanya gula mada pak eman kaman ring bini nikah makin akan dibenyari asli ne benih keng celeber kak keng cerewet padai kok yang njok saraan cerewet bu cocok karena keng ngocak ada remem yang ada iya kak ada setel bukan dengan aduh so kena siapa ke atas jadi lebar udah ngecek kantor kak curu nguncur kapi aja kak nggak ada yang jual cuko tak ada baju oh sakit itu oh tadi mau selakitnya punya mantok od biambian Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu mangkana urusan bendeng tuan ni ke urusan beraka. Mik kula benajunan alko makorang didik mati kafir. Pan yo ber ni ke burung pahitalken boleh. Embung pan ngucak sapora ni. Nyapora kor cober nyapora kula pahitalken la ilaha illallah. Pah nuruk bunte alko maniku tak pah ngucak la ilaha illallah. Pah mate pada Rabu. Korang didik mati kafir alko mah. Gara-gara tak isapora biarin sepona padahal alkoma nikah sahabat padahal bejengan nikah luar biasa cepon sahabat pas luar biasa pada remah kuduban sampean si benih sahabat sebejengan cecer lekah sepasane kalak jip wajib petok lekah pagi kurang ngajar tak minta sapora pada Rabu ko beter kuduban ajunan tak selamat terpecir kapi setiap pertanyaan seni kemakin
Derem mamun pahring tua ni kemangkin lampun wafat. Abe langka, abe kurang ngajar, abe masake. Minta sapora ke ring tua ampun se. Pada derem menika. Hadirin. Dan gula mangki keterangan yang situng kitab nya mana kitab Ihya Ulumuddin. Nang kitab Ihya ni bersitung hadis riwayat kisah Ibnu Sirin. Kanjeng Nabi ada bu senika. Innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barrin. Bada situng orang laki cepon Kanjeng Nabi korang ngajar kareng tuana masake kareng tuana langka kareng tuana pah ring tuana sete pan ring tuana sete pah anang sadar ko lembek langka kareng tua ya ring tuana sete lah maki sadar percuma cak ring tuana wafat para rabu ring tuana sete fayad Allah lahum min ba'di mautihima ken cepon Kanjeng Nabi kapan ring tuani kesete anak ni kesadar ku tak ring tuani pah itu aki bi anak enggak inyo onaki sapora irbai esadekai cek siki ngamangkin iya hole ngak mangkin nika pah iya hole ring tua sampun setu pah iya hole padahal lambe ki oding kurang ngacer ki oding terekah tak sempat minta sapora ring tua la setu keng kapan setu pah bi anak itu aki iya hole enyo onaki sapora pokok aja pun Kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barrin kitab anak buku amal anak Nabi Allah pah yobe sida adeng tulis anak tereka ku tak pah yobe tulis anak ngebekteh para rabu ni kena Ihya Ulumuddin ni kurang ajar kering tu tak sempat minta sepora karena sete king mun itu aki pan sete irbai kapan sete enyo ona kisapora pan sete tu sana anak kering tu bi Allah isapora kapi tak tulis anak tereka tapi tulis anak sing ngebekteh amin king cek salah paham cek dok nyedok tibim ya biar mulai dikantobah bukan apa yang gelar kok jangan pakai ki oding kurang ajar korban mater bayi kok jangan tulis anak saya kebekte kok pah nyempit oh iya munda iya mayu kan pung embuk ki odi teng benteng aki kendua kapan mati ku leku bayi benih sanika para rabu hadis kak din nunjuk aki ala ko bagus karing tua kak ditu tak ibates si kalau benring tua ampun sete meskipun ring tua ampun sete korki berniat bagus kau leben ajunan pakun ki terima bi Allah minta sapora karing tua carana ring tua sesete ni katore minta aki sapora padem pian bentu sakata tangke toman salah kata tangke toman mbian kelero kata tangke minta sapora mungkin tetangke napa ke Mekah apa mati Mekah pada rabu minta sapora lalu bisa maka deurem macarana nebus minta aki sapora orang saya pasalai kasah makana astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya beri tambahan wali ashabi huquqi wajibati alayya sapora akitan kula ring tuatan kula ben orang-orang seandi hak katen kula artinya orang-orang situman ipasale biten kula sapora aki sampean salah ka orang minta sapora orang tak ada tak bisa pun minta aki sapora orang se ipasale maka tu senampian bi Allah bakal sapora amin kok kak cengeng pon martelo nomor 4 au ta'attu khamra ada orang saya hilang akal para rabu mana bilang mbak khamar mana bimangkin narkoba ini kasih modern pun sabu-sabu ganja ini kayak kemati kafir mun tak tobat ke Allah si nomor 5 awistakhaffa fis salati amro enteng dek kebojeng 5 bekto enteng kebojeng mati kafir para rabu mun selo abajeng lo ngocak hula kak cek enteng boleh mati kafir Allahumma sholli ala Muhammad manter selemak ni kekeng anak oh dia selo le ketela ya. Nah rebuk tak pada maki kekir mun sulan kembang jabe tonjuk mure lek kursi sedina ajar lek sebut lemak ni mun kelakoi ke mati kafir pada rabu mun tak tobat nomor situng ada nih kok nomor situng akan ada ketika adan nomor 2 dengki kata tang nomor 3 bengal karing tuadu nomor 4 ada semailang akal sabu-sabu dan sejenisnya nomor 5 enteng sholat 5 bab pon jelas ki
terbeda manfaat dah sapora sambil kerja kula menintara kerja ke muntai kerja impian gitu orang maju noro patobuk hadirin kula tak bahas almarhumah Hatiyah binti Sapatra tak bahas nikah pun seseti nikah ampun selamat amin me itu mujak selamat saya kalau tuan rumah makin ampun cocok ben saya pakun kanjing Nabi karena kanjing Nabi ada bu irhamu mautakum bid doa awis sadaqah kani sereleng mati cara niser tua aki sedekah neng hadis lain ikra'u yasin ala mautakum ring mati nakake maca aki yasin cepon Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi nang kitab tahqiqul amal fi ma yanfa'ul mayyit minal a'mal benih karo yasin Quran apa saya baca kareng mati bakal manfaat kasih mati pada Rabu jelas jadi saya tidak usah bahas selamat nih bon makanya makin abahas seodi mak le pada selamat kia mencertak saya tidak kecuali asangu iman Islam demikian sekilas info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana menjada insaf kula enja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacawan dari Sahibul Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhumah Hatiyah binti Sapatrah وأصولها وفروعها وأهل سلسلتها وإلى جميع من انتسب إليها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران لا تعذبها وأدخلها الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانت محسنة فزد في حسنتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا فداء لها من النيران وعتقا لها من النيران وفداء لها من النيران ونجاة لها من النيران وسلاما لها من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة